Tuke mag skunde mag sekondar odonjo okang' mogik mag group stage ka ruedhi mag tuke mopogore opogore odonjo final mag tuke go madhi bedo tich abich. Komachielo ni tuke mag ng'wech bende notimre kama Hoho mar Okak nobedo joloch e mita 1,500. Ibrahim Kipruto ma jahigni 17 nobedo jaloch korka jok machuo ka Faith Chebet mawuok e Hoho mar Okak noloyo korka nyiri. Tuke mag nus final idhi bagi kiny e skund sekondar ma Shimo la Tewa kod kar tiegruok jopuonj ma Shanzu. It is a raider, it is luminous close. Safi kabisa, wanaenda kuanza kule Faith Chebet, alafu anaona Dorika Isoe Nyanza. Safi kabisa, wanamaliza kule kwa uzuri kabisa. Faith Chebet Valley. Mimi hata nilikuwa najaribu tu, lakini nikakatana, nikaona mimi nilitaka kuangukia tu. Lakini nimefanya mazoezi nimefanya kuanzia nikiwa class 8 hata class 6 bado na form 1 mpaka sasa niko form 4. Race iko mbaya, niliweza kuchukua hiyo race na mshukuru Mwenyezi Mungu. Bila nitaenda kujipanga kwa East Africa, naenda kukasa mazoezi ili niweze kukata tikiti tena. And we are ensuring that now we have integrated the whole sport system for all our learners, and that is a critical component of our CBC that